فاعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. en yetti allahu subhanahu wa taala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juulu enelaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo onuli e meɗen saabu yurmede. Yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan. Yo Allah jokki en kan dina o tabintinna e hoore makka o ƴettita kadi e nder makka, allahumma amin. Walli fiiɗo ɗo ibnu saadi, abdourahman ibnu saadi rahimahullah, o addi ngol gimɗol ɗo ko ngol gimɗol ɗo watti 33. O wi o naati ɗo ɗiɗo gosengo ɗo wona e qawaidul fiqhiya tawa ɗon ɗo ko ka lugal arabiya e ka usulul fiqh ko ɗon ɗum ɗo tawa ko konguɗi ɗi sharia on yewtata en ɗin ka alqur'ana ma ka sunna. Honno famirtan ɗi konguɗi si konngol yewtama toon ene en anda ngol konngol ɗo ko yimɓe ɓen fof woni ko fanda e maggol ka ko woɓɓe goo. ɗum wiyete al umum wa shumul ma al khas wal am. E haalaji ɗin fof ɗum no woodi. so en wi joni kala konngol kala ma mo waɗi ɗum ɗo mi yoɓaymo ɗum ɗo. ɗon ɗon kala arɗo waɗi mo hani heɓude ɗum ɗon. mo waɗi ɗum ɗo laamu ngu nanngaymo. mo waɗi ɗum ɗo ɓe yoɓaymo. kala waɗɗo hunde kaari haray ko hunde kaari o watte. kala on kala ko ɗum woni al am. jonno ko ɗum o faala en yewtude ɗo no woodi konnguɗi goo arɗi ka alqur'an ma arɗi ka sunnanlah sallah sallam tawa ko faanda ko yimɓe ɓen fof. o wi wa al konngol alif o alif e laam ɓeyna al lil istigraq aw al lil jinsi aw al lil ta'rif. ngol ɗo oɗo al tufiidu hino nafa al kulla wongol fof fil umumi ka hunnugol. fil jam'i si tawi ngol konngol ko e buy ngol naati e mum jam'u yani tato nayo njowo ha wal ifradi ma si ko gooto inde wootere ngol naati e muɗum haray ngol tindina e wonde ɗum kadi ko on none ɗum fuu. kal alimi wano joni alif e laamu on naati ɗo alim. al alim sa inni al alim ko gando none gande ɗen fof gande ɗen fof ko naati ɗo. fi kala ko mufrad sifa on ko sifa mufrada al alim. sa wi waɗa jam'u hiya al ulama'u aw al alimuna. sa wi rajulun ɗum ko gorko. arrajulu kala seli ko gorko kono ɓay al naati kala none e gorko fof kala ko woni gorko naatori nder ɗon. ko ɗum ko faala en haalande ɗo wonde o al si o naati e inde wootere haray ɗum woni buy waɗa istigraq ɗum ɗon on none ɗon fof. so o naati e inɗe hara ko buy woni e nder ngol konngol ɗon wano joni al ulama'u al mudarrisuna al tullabu wana noon nafay wonde on none ɗon fopp no naati e ko wona e yewtede ɗon ko. ko ɗum o wi kanko waɗɗo sharhu on o wi ida dakhalat al si tawi ngol konngol al ngol naati ala lafdin mufradin e konngol weddingol ara ko inde wootere aw lafdi jam'in ala lafdi mufradin e konngol ko weddi hunde wootere mufrad ko fard ko hunde wootere
aw lafd jam'i manati e konngol tindinowol buy afadat konngol oɗo al nafay al istigraqa yoolugol kala ko nandi e ɗum ɗon haray fof no naati nder ton wal umuma e hunnugol li jami'il ma'ana on fof haray ala ko ittintinaɗon sina hara mandeji ittintinnugol ɗin adda o wi o adda e misal fi no famire moƴƴi o wi fa dukhuluha ala al mufradi naatugol al on e inde weddinande mislu qawlihi ta'ala sifa wano konngol allah to ɗum ka o wi'i wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr oɗo al insan al on o naati aslon nu hari ko insanu neɗɗo ɗo ko mufrad insanu neɗɗo o wi al insan kala wo neɗɗo wo neɗɗo yimɓe ɓen fof al on ko ɗum holli joni yimɓe ɓen fof o wi wal asri mi wondiri alansara ma mi wondiri zaman innal insana tabti wonde neɗɗanke neɗɗo wo neɗɗo lafi khusrin imo e perde fof ko perduɓe fof o yittintinno o wi illa alladhina amanu si wona ɓe gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi wa tawasaw ɓe yamodiri bisabri muñal wa tawasaw ɓe yamodiri bil haqqi gonga wa tawasaw ɓe yamodiri bisabri muñal ko ɓeyɗo tun ittintinna ko lutti ko neɗɗo on fou ay si a famali ko aya on fandi kullu insanin kala neɗɗo hasirin ko perduɗo la yahtassu bi insanin duna gayrihi ɗum hertora neɗɗo gaayi oya ko fof illa man istuthniya si wona ɓe ittintinnaɓe ɗo ɗulle ko hon ɓe ittintinna wahum alladhina amanu bi qulubihim ko ɓen gomɗinirɓe ɓerɗe mum ɗen gomɗini allahu on e nelaɓe ɓen e defte cippinaɗe ɗen e gomɗini ñalorma darngal gomɗini koddoriyeji allah ɗi gomɗini ko hani gomɗinde kon fuu ko wirni e ko feeñi wa amilu salihati ɓe watti ɗon honɗum kadi ɓe golli golleji moƴƴi ɓe golliri ɗum bi jawarihihim tere maɓɓe ɗen ɓe juuli ɓe hoori ɓe hajji ɓe zakki ɓe jangi alqur'an ɓe yamiri ko moƴƴi ɓe haɗi ko boni ɓe golli golleji moƴƴi ɗin ɓe golli ɗum tere maɓɓe ɗen wa tawasaw bil haqqi ɓe yamodiri kadi ɓe wasiyodiri goonga ɓe yewti goonga hakkude maɓɓe ɓe wasiyodiri yoɓe wowdu goonga yoɓe jaɓu goonga kadi alladi on goonga woni honɗum huwa al ilmu nafiu ɗum le ko gandal nafowal ngal wal amalu salihu e golle moƴƴe ɗen ɓe yamodiri ɗum wata wasaw ɓe yamodiri kadi bisabri muñal ala dhalika e hoore ɗum sabuna si goɗɗo woni gomɗinɗo ka ɓernde makko o golli golleji moƴƴi ɗi o yamiri goonga o golli golle moƴƴe o heɓay ayɓe o heɓay tampere no e muɗum sonja immorde e cheytan sonja immorde e yimɓe ɓen sonja immorde e waɗugol golle ɗen tigi ko noon tigi muñño e hoore ɗum fa haulayi ɓe ɗo homum rabihuna ko ɓe woni toniɓe ɓen ko ɓe woni gañiɓe ɓen ko ɓe woni heɓuɓe e nafa gurdam mum ɗam wa man fatahu chey'u min hadihi l hisali mo laawike ɗum goɗɗum e ɗe geɓe ɗo nayi wi'ade ɗum ko gomɗingol ngol e gollugol golle moƴƴe ɗen e yamodirgol goonga e muññagol e hoore ɗum ɗon ɗeɗo geɓe nayi mo gootum e ɗeɗo geɓe laawi ɗum hasara lahu o heɓay minal hasari ko minal hasarati wonno minal hasarati immorde e perte immorde e hayrugol bi hasabi ma fatahu embere ko laawimo kon siko gootum fuutimo aray o perdi beru gootum o perdi rubo on o perdi 25%. Siko ɗiɗoy o perdi 50%. Siko tatoy o perdi 75%.
si koye nayoyi noon koye laawikemo o woni perduɗo 100%. ko ɓeɗo to ittinta ko lutti kon fof neɗɗo on o ɓawliwo o rawniwo o woni arabujo o woni labaɗo o woni kanuɗo o woni gorko o woni debbo haray ko o perduɗo sina ɓe jogiiɓe ɗi sifaji nayi ɗo pette. ɗum ɗo holli en insanu on ɗo ko am. wa kadhalika qawluhu ta'ala ko noon kadi konngol Allah towɗum ka o wi innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhayru manu'a. koye suratu Ma'arij aya orde aya 19 ha aya 21. o wi innal insana tabiti wonde neɗɗo wo neɗɗo yimɓe ɓen fof huliga ɓe tagama halu'an ko ɓe yiɗuɓe moƴƴereji ɗin ha feƴƴiti hawjamɓe heɓugol moƴƴere. halu'an ma ko ngalɗinɗo fi mum no ngalɗin no hawni fi honɗum ida massahu sharru si bone memimo jazu'an ko hewɗo ɗenƴagol maƴƴugol wippitagol monagol gertagol. wa ida massahu lkhayru si moƴƴere heɓimo o heɓi moƴƴere manu'an ko hewɗo e salagol ɗala innano ala fewndaki ɗumannaki fewɗo ɗumantinaki siko moƴƴere nden nden ɗon ko jogito o suuɗa. siko bone on o weeɓita ɗum o wowla ha min dow on tigi no sattira piiji ɗi wela fi hande. o wi neɗɗanke ko ni way o yittintinni o wi illa alladina amanu so wona gomɗinɓe ɓe ko ɓen noon tun sorti kono ko lutti kon fof neɗɗo o neɗɗo innal insana tabiti wonde neɗɗanke on. ko noon kadi ka o wi innal insana li rabbihi lakanuud. o neɗɗo neɗɗanke on wonande jeyɗo mo lakanuudun ko o dulluɗo yani ko Allah waɗanimo fayda haray o andita imo yani mo yejjita nemaji Allah ɗi huccina ɗi wa awa sayi Allah waɗananimo e hunde mo yitintin ɗon kadi woɓɓe kono sina ɗo neɗɗon fof ko noon o way o wi ɗo alif e laamu on holli en wonde ko neɗɗanke wo neɗɗanke haa ka ɗum ɗen ayaji hattoyi. ɗum ko suratu adiyati woni ka o wi ɗon kadi innal insana la zalumun kaffar. neɗɗanke on ko hewɗo toñugol hewɗo dullugol hewɗo toñugol neɗɗo toñay sunaɓe Allah walli ɓen neɗɗanke no wondi e tooñe wondi e dullugol kadi si waɗanama ɓorde ko Allah waɗanta on tigi ha ko yimɓe waɗanta on tigi. oɗo aya kadi ko surati Ibrahima woni kanko watti aya 34 ay kullu wahidin min annas hadihi sifatuhu kala neɗɗo e yimɓe ɓen ko ɗum ɗo woni sifaji muɗum illa man akhrajahu llahu sinamo allahu yaltini ittintinni sorti an hadihi sifati almadmumati e ɗiɗo sifaji ŋiñiniɗi sifaji ŋiñaɗi sifaji jaasuɗi o naɓamo ila sifati lkhayri e sifaji moƴƴereji ɗin ɗulle ɗin woni sifaji allati hiya atudatuha ɗin woni beñudiji ɗi sifaji ɗo. beñudi toñugol ko nunɗal, beñudi dullugol ko andutugol waɗanede, beñudi e jogitagol moƴƴere haɗa ɗala ko okkugol, beñudi monagol wippito sattina koddoreji Allah ma tampireji ko heɓi ɗum weñudi mum ko muñal. tan ɗiɗa ko sifaji ŋiñiniɗi, ɗiɗa ko sifaji moƴƴereji ko seeɗa ɓe Allah ittintinni e ɗum ɗon sinano ko lutti kon neɗɗo on fof ko noon o wayi. wa min amsilati dukhuli ala al mufradi dukhuluha ala asma'illahi wa sifatihi. no jaa e mise al on naatugol e inde weddinde kono tawa ma'ana hunnuɗo ko nden ɗon inde mofti kon fof tawa al on no yooli ɗum ɗon fof no naɓori ɗum ɗon fof si al on naati e inde Allah ma e sifaji Allah ɗi fa
kullama dakhalat ala ismi min asma'i llahi kala ka al naati e inde allah ɗen aw sifati ma naati e sifa min sifatihi e sifaji allah ɗin afadat al on nafay jamia dhalika al ma'na dendanagal on ma'ana ɗum fou wastaghragathu al on mooɓay on ɗum ma'ana foppu makko o wi wa balagat nihayatahu hewtoya hattirde on ɗon sifa ma on ma'ana ɗon kal hayyi alqayyumi wano wiyama allahu huwal hayyu kala noone ko yowodiri e gurdan fo no naati ɗon alqayyum woni daraniɗo hoore mum darnuɗo kadi ko lutti kon on ɗinɗo ma'naji foppu ka fuɗɗi ha ka hatti fo no naati nder ɗon saabu o al ay alladi on lahu lhayatu lkamilatu almustalzimatu li sifati dhati on mo tawata no mari gurdan timmuɗan ɗan gurdan timmuɗan no waɗɗini wonde ko sifa jaati makko on tigi sifa jaati makko on walqayyumiyati lkamilati alladi qama bi nafsihi e jiiwugol ko wiyata jiiwugol timmugol woni daranagol hoore mum timmugol taw ha to jina e wallitede bal wa qama bi jamii alhalqi tadbiran o dari kadi e tagore nden fuu ka fewjugol waɗa ko faala kon itta ko faala kon towna ɓe faala jolna ɓe faala wurna ɓe faala wara ɓe faala heyɗina ko faala hiɗɗina ko faala ɗum woni alqayyumiya kañum woni supérieur woni kadi waɗowo piiji ɗin fuu al alim addi alifelamu al alim gando alladi lahu lilmu alchamilu li kulli maalumin mo tawata no mari gandal moftungal kala ko andete gandal allah ngal no mofti ɗon ala wigol ɗum ɗo noon kanko ɗum ɗo o anda enen gandal men ngal moftata ko andete kon fuu gandal ma ngal heɓa anday piiji goɗɗi goo andeteɗi goo kono taway goɗɗi goo sawini ɗum ɗo de mi anda ɗum ɗo mi acƴana ɗum ɗo mi janngana ɗum ɗo naata hasusu an men na ɗum ɗo min janngani allah kanko noon gandal makko ngal no mofti kala ko andete wano arrahman arrahim alladi lahu rrahmatu l'ammatu alwasi'atu li kulli makhluqin komo tawata no jogii yurmede hunnude e heftude moftude yaajude hewti kala tagore kala ko taga kon yurmede allah nden no hewtoye ɗum woni istigragu on no mofti dendanagal ko taga kon fou yurmede allah nden no suddi ɗum ɗon fou alganiyu aɗiɗo alif e lam alladi lahu lghina attamu almutlaqu min jamii lwujuhi jogiiɗo ngalu timmugu werlitingu moftungu geese ɗen fou enen tagaɓe ɓen ngalu wiye kaari ko alɗuɗo tawa himo alɗi e cenɗe goo kono himo waasi e cenɗe goo himo alɗi ka jawdi kono mo waasi ka laamu o laamaaki himo alɗi ka jawdi kono mo waasi ka gandal himo alɗi ka jawdi kono himo waasi e ɓuttu ɓernde e cenɗe goo kono kanko allah subahana taala ngalu makko ngun no mofti cenɗe ɗen fou al aliyul a'la towɗo ɓurɗo towde alladi lahu al uluwu lmutlaqu min jamii lwujuhi on mo tawata no jogi towal ɓantal dow werlitaɗo e geese ɗen fou wiyatake ɗo himo towiri kono ɗo kan himo joltiri e tagore nden kañum taway no woodi on tigi no towiri cenɗe goo kono cenɗe goo no joliri kono kanko ko mutlak e geese ɗen fou al adimu alkabiru aljalilu aljamilu alhamidu almajidu al adimu mawɗo alkabiru fayin mawnuɗo aljalilu fayin ko mawɗo enen fof ko mawnuɗo wiyeten adim kabir jalil fof aljamil labaɗo
alhamidu yetteteɗo, almajidu tedduɗo. ɗiɗo sifaji ɗi fof ko ɓuri timmude kon ko ɗum o jeeyi kanko. alladi lahu jamiu maani alazamati walkibriyai waljalali waljamali walhamdi walmajdi. o mo tawata no mari dendanangal ma'anaji mangu e towugol e mawnugol e labegol e yettegol e teddugol. ɗum ɗon ko ma'anaji kala ko wiyete teddungal ka hatti fof himo mari, kala labegol ka hatti fof himo mari, kala jarnegol mantegol yettegol ka hatti fof himo mari. wa qisa ala hada baqiyat al asma'i wa sifati. eɓɓu e hoore ɗum ɗo dendanagal ko he lutti kon e inde Allah nden e sifaji makko ɗin ko non woni. kala sifa makko ko alif e laamu naati haray on ma'ana ko on ɗon sifa tindinta ko himo mari fuu. e inde makko ɗen kadi haray inde makko ɗen fof no jogii ma'anaji. haray inde makko nden no ƴetti ɗin on ma'ana ko nden inde tindita ɗon ko fopp e muɗum hay hunde ko lutti ala. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. سيتاينو قال تقال دو alano hay hunde siwnande toɓɓere ɗo teddunde ɗum ko ɗe inde Allah e sifaji Allah ko wonde al on sinati e muɗum tindinayi wonde ɗin ma'anaji ko inde nen jogii kon fuu ma ko sifa on jogii kon fuu. hara ko ɗum ɗo tun al on nafuno hara no yoni al on teddungal e mangu. nafiru noon kadi no addi kadi no nafi e naforeji goɗɗe goo e kalimaji konguɗi goɗɗi goo. wa mithalu dukhuli al ala al jam'i. ɗa fof hari al on ko naati ko inde mufrad, inde wootere, inde tindinani pihu gootu wiyete mufrad. joni noon al on no naata hara konngol ka inde nden naati ɗon ngol konngol ko tindinta ko buy. ɓeyda noon wadde kadi buy yoola. o wi fa mithlu qawlihi ta'ala, sifano konngol a toon ɗon ka o wi'i ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyu alhamid. ya ayuha nnasu, annasu yimɓe. o addi al on sa wi nasun ko yimɓe, sa wino annasu yimɓe ɓen fou. o wi onon yimɓe on fou. andi on fou on honto ɗum naati ko ka annasu a alife laamu. onon yimɓe on fop antumul fuqara'u ko onon woni waasuɓe haton yimɓe ilallahi faade Allah. onon yimɓe on fop ko on haton yimɓe Allah, onon woni haton yimɓe Allah ɓen. onon yimɓe ɓen fof i lamɓe ɓen, laamaɓe ɓen, marɓe ɓen, ɓe maraɓen, selluɓe ɓen, nawnuɓe ɓen, worɓe ɓen, rewɓe ɓen, fayɓe ɓen, mawɓe ɓen fof on fop ko on haton yimɓe Allah, ko on woni haton yimɓe Allah. wallahu Allah huwa alghaniyu, kanko woni alduɗo on, alhamidu yetteteɗo on, yettowo on. wan o wiiri noon ya ayyuha nnasu ttaqu rabbakum. ya ayyuha nnasu ko onon yo yimɓe on fof ittaqu rabbakum hule jeyɗo on. yadkhulu fi hada alkhitabi jamiu nnas. no naata e ngo ewnago ɗo nde yewtere ɗo no concerne yimɓe ɓen fof, no concerne yimɓe ɓen fof. ka o wiino ya ayyuha nnasu ttaqu rabbakum ɗo ko fof julɓe, heferɓe, arabuɓe, ɓaleɓe, daneɓe fof no naati ɗo. wa qawluhu ta'ala, e konngol Allah to ɗon ka o wi ya ayyuha alladina amanu, hey ko onon yo ɓe gomɗinɓe, onon yo gomɗinɓe. alladina wadɗo alif e laamu ɗo kadi kala sifitorɗo sifa gomɗinal no naati ɗo. yadkhulu fihi umumul mu'minin, no naata e ndu noddando ɗo e ngo ewnago ɗo, no concerni dendanangal gomɗinɓe ɓen.
wa qawlihi e konngol makko ka o wi innama almushrikuna najas o wi anduɓe shirkoɓe ko ɓe soɓuɓe almushrikuna shirkoɓe ɓen kala shirkowo ko woni ko arabujo woni ko portojo woni ko ɓaleejo woni ko daneejo woni ko gorko woni ko debbo woni ko juutuɗo woni ko raɓɓuɗuɗo woni ko labaɗo woni ko kanuɗo fof kala shirkowo fof no naati ɗon yadhulu fihi kullu mushrikin no naata ɗon kala shirkowo wa qawli e konngol makko ka o wi inna almuslimina walmuslimati haa ka aya on hatto e ɗon aya wonɗo ka suratul ahzab aya 37 himo soggi ɗon sifaji bus yahayɗi sifaji ɓattiɗi sappo kala siforɗo ɗum ɗon fof haray no naati ɗon ya ummu hadihi al asnaf almadkura haray no hunni ɗi sifaji jantaɗi e o aya ɗo ɗum ɗo ka ayeje sa ƴettu kala e konngol tindinaygol buy si alif e lam naati e maggol haray holli wonde on noone ɗon foppu naatori ɗon amma ka makuji nelaɗo sallllahu alih wa sallama konnguɗi makko tindinayɗi wonde ko hunni koko mofti qawluhu sallllahu alih wa sallam ko makko ka o maaki hadis wonɗo ka sahih boukhari ka sahih muslim hadis omar ibnu khatab radiallahu anhu hadis anndaɗo imo wi e fayda ko tataɓal l'islamu on o wi kanko nelaɗo innama al amalu binniyati anndu golleji ɗin ko taskorte ko annuyeji ɗin golleji ɗin kala golle naatiɗo al amalu golleji ɗi fopp majji ko ɗi taskorte waɗe joddi e mum ko annuye embere annuye on ya ummu ɗum ɗo no huuɓiti no mofti kulla amalin kala golle badaniyi woni ko golle ɓandiyanko wa maliyi ma ko golle jawdiyanko ibadiyu woni ko maccinɗinnanagol allah aw maddi ma ko waɗirte jawdi fof no naati nder ɗo kala golle mana ibadi wano horugol no juulugol no hajjugol ma ɗum maddi ko waɗirte jawdi financegol e darnugol juulirɗe financegol fi waɗugol jihadi financegol fi darnugol école ji franco arabe ma duɗe financegol fi newgol alyatimaɓe ma ɓe moodi mum maayi heɓali ko jombita ɗum sifano ɗum ɗum ko maddi ɗum ɗo fof ko annuye o ko golle si on tigi o anniyaki annuye moƴƴo e muɗum hara e baraki ala ɗum ɗo koko hunni wallahu alam ko allah ɓuri andude ko ɗum ɗo o addi aranum ɗum e konnguɗi tindinayɗi moftugol hunnugol o addingol gimol ɗo ngal ɗo ngol ɗo watti gimɗol ɗo watti 33 o wi wannakiratu fi siyagi nafyi tuti l umuma aw siyagi nahyi wannakiratu ɗi andaka ɗi nakira ko hunde nde andaka fi siyagi nafyi si ɗum ari e soggande riwugol tuti jonnayi ma'ana al umuma hunnugol moftugol aw siyagi nahyi ma hara o nakira ɗo ko ari ko e soggande haɗugol haray holli wonde ɗum ɗon on none ɗon fof naatori nder ɗon nakira sa inni rajulu ko nakira gorko andaka ko kaarijo ma ko kaarijo ko indéfini toɗɗaka imra'atun sonnajo siminma joni atini hatifan addanan téléphone ɗon hunni kala téléphone kum woni bouton kum woni techno kum woni itel kum woni iphone o woni samsung woni ɓurɗo moƴƴude woni ɓurɗo jasude woni téléphone naati to ɗumini ko hatifan téléphone si ɗum ari e siyaq e onno wiyete nafyu
la tu'tini hatifan ta jonnan téléphone ɗo ko nahi ta jonnan téléphone masiminni la hatifa téléphone ala ɗo wona jano wona tosoko wona moƴƴo wona bonɗo ɗi ɗo no ari e nokkeli buy ka alqur'ana ma ka sunna la sallah sallam e konguɗi yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe tawa ɗi konguɗi no hutora nakira no ari tawa soggande nden ko soggande riwugol ma ko soggande haɗugol o wiɗo kanko waɗɗo charhu o ida jaati nakiratu si nakira on ari woni indéfini bada nafi ɓaawo riwugol aw jaat ma nakira on ari bada nahi ɓaawo haɗugol dallat ɗum tindinayi ala al umumi e hunnugol wa shumuli e moftugol fa misalu nakirati fi siyaqi nafi misal nakira on argol tawa ko e soggande riwugol wano wigol la ilaha illa allah la oɗo ko nafi ko riwugol ko wigol ala wodaka ilahun o ko nakira o reweteɗo o reweteɗo o wi reweteɗo wo ala o addi nafi o addi nakira soggande nden ko riwugol o tabintino o wi illa llahu si wona allah reweteɗo wo ala reweteɗo wo taɓanka goonga woni ko fanda ɗo no hande makko ko yimɓe moƴƴini kono no woodi reweteɓe go arana allah kono ko haqiqa reweteɗo ala na malaikajo wona waliyujo wona karamakojo wona leggal wona hayre wona nangue wona ndiyam wona yiite ala si wona allah gooto pette idan nafat o riwi ɗo kulla ilahin kala reweteɗo fi samai ka asama wal ardi e ka leydi wa asbatat ɗo tabintinni ilahiyatillahi ilahiyatallahi allahnkagal allah ngal taala o towi wawi la ilaha ɗo no wayi sa soodi terrain a tawi hara leɗɗe no toon ma cuhoy yafala no wadde étage ara adda bulldozer hoosa itta fof kaaje ɗen e leɗɗe ɗen e kala ko wonno toon fof hoosa laɓɓina pooy a waɗi ɗon laa a riwi a itti ko wonno toon kon fof adda noon tabintinna ko falɗa kon ɗoni illa llahu si wona allah o wi wa kadalika ko noon ka sa inni la hawla wala quwata illa billah la on ko rewɗum hawla ko nakira wala ɗimmo kadi ko rewɗo quwata ko nakira aadi ɗum fof a inni illa llah a riwi ɗum ɗa fof a tabintinni allah toon holli ay la tahawula min haali min jami l ahwal ala e waylitagol sansugol waylitagol iwa e alhaali yaa e alhaali goo e dendanangal alhaaliji ɗin fof wala quwata ala dhalika tahawuli ala mar ko mari doole kadi en waylugol ngol ɗon illa billahi so wona e murde allah subhanahu wa taala wa kada qawluhu taala ko noon kadi kongol to ɗon ka o wi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa wala yuhituna ɓe huɓindatako riwi ɓe huɓindatako bi shay'in hay hunde min ilmihi e gandal makko kanko allah illa bima shaa sina beeli ko umuyi ko ɓe huɓindatako hay hunde o wi wa qawluhu taala ko noon kongol to ɗon ka o wi yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma ñalorma la tamliku la tamliku jeyanta nafsu wonki li nafsi wonande wonki kiya shay'an hay hunde ɗo o addi ko nafi o addi nafsu ko nakira siyago on ko nafi holli wonde ko on kala wonki wawana wonki kiya hay hunde fiyaken fof ko juuɗe allah woni
ɗon ɗo ya ummu kulla nafsin no mofti kala wonki woni ko wonki annabajo, ko wonki nulaɗo, ko wonki karamakojo, ko wonki waliyu, ko wonki tedduɗo, ko wonki lowɗo. wa kulle shei e kala hunde kadi janɗi wo fanɗi wo duncanta goɗɗo ñande dargal hay hunde so wona e kodduri Allah, so wona Allah yamir an ƴettu ɗum ɗo waɗana kaari ɗum ɗo, ma an lellitan kaari ɗum ɗo warruni ɗum ɗo holli wonde nakira fi siyaqi annafi yadullu ala al umumi wa mithalu nakirati fi siyaqi nahyi. Sen eɓɓi noon joni kadi en addi misal nakira on yo arhara kono soggande nden ko haɗugol ɗa ko riwugol no misal muɗum qawluhu ta'ala kongonato ɗum ka o wi wala tad'u ma'a allahi ilahan akhar, wala tad'u wota a rewdey wota a noddudey ma allahi wondude Allah ilahan reweteɗo ɗon ko nakira akhara goɗɗo goo. wala tad'u ɗon ɗo ko haɗugol. joni si windi joni wota memu téléphone ɗo ko kala téléphone tawi joni non ɓe wita memu téléphone kono ɗum ɗo ko iPhone ƴetta o iPhone ɗo la iPhone men naati ka téléphone par ce que ko nakira o ari e siyaɗum nahi wota wowluɗo e goɗɗo. sa wowlidoyi joni hayso ko yumma mama bemma ma karma ko ma ɓenno kana naati e goɗɗo ko nahyu ko nakira fi siyaqi nahi. wota ƴettu taxi a wi ɓeygu ma wota ƴettu moto ɗo kala ko wiyete moto kon fo ɓay o addi nakira moto wota o ƴettu moto on fuu kala moto mo ƴette ɗon hara o yani e ko haɗuɗa kon ko waɗa noon ɗum ɗo wiyete annakira fi siyaqi annahi. oɗo aya ko woni ko e suratul qasas kanko watti 87 wa anna almasajida ko noon kadi kangol alka o wi wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. wa anna almasajida lillahi tabiti wonde juulirɗe ɗen ko Allah jeeyi, sujjirɗe ɗen ko Allah jeeyi, ka sujjeteɗon ko Allah jeeyi, sujjoɓen ko Allah jeeyi. fala tad'u wota on noddude wota on rew ma Allah e wondude Allah ahadan hay goto. ahad ko nakira o ari e siyaq nahi. onno ko suratu jinni woni kanko watti aya 17 ɗon ɗo shamilun kulle ahadin no mofti kala hunde ka Allah wi ɗon wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah. wala taqulanna wota wi'udey li shay'in wonande hunde wo hunde inni no min fa'ilun komi gollowo dhalika ɗum ɗon gadan jango illa an yasha Allah sinara ino si Allah muuyi hunde wo hunde ay li shay'in wo tawi hunde wo hunde mi waɗayneɗo ɗum ɗo woni ko wonko falɗa wiide ɗon ko juulugol ma ko horugol ma ko hajjugol ma ko zakkugol ma ko janngol Qur'an jokkugol enda ma waɗugol ko harmi tawi mi waɗay hunde kaari janngo sina wi'a watta ɗon wonde si Allah muuyi. non koye suratul kahfi woni aya 23 ha aya 24 o hattiri ɗon fi nakira on si ari e soggande riwugol ma e soggande haɗugol wonde tindina e wonde hara ɗum ɗum fuu no mofti ko fanda ɗon ko fuu. o addingol gimɗol ɗo 34 fahin ko konnguɗi tindinayiɗi hunnugol e moftugol ɗin ko ɗin o jokkimo sogga. o wi kadaka man wama tufidani maa kullal umumi ya ukhayya fasmaa. o wi kadaka ko wana noon kadi fahin man ngol konngol man wa ma e konngol ma ɗiɗo ɗiɗi man wa ma tufidani hiɗi nafa kanji ɗiɗi maa wondude kanji ɗiɗi ɗon ɗi nafay kulla al umumi kala hunnugol moftugol ya ukhayya ko an yo siɗɗo am fasma heɗo
jentito ko mi wonma e wolande kon andi aslan ko fasma nanu kono ɓay o addino ga maa fiyo doƴƴitande haala kam fof woni gooto maa fasmaa ko gimɗi man e ma kala mo waɗi hunde kaari donc ko an mo jangi o heɓay baraji so laɓɓi ñande mo golli o yaytono mo puyɗi o niisay mo woni dugula ɓe hutotomo sifan ɗum mo o wi ɗo ka sharhu o wi man konngol man wa ma e konngol ma tufidani l umuma almustahriga ɗi nafa e kon hunnugol yoolugol fou li kulli ma dakhala alay kala ko ɗi naati e muɗum misalu man jonno misal man on ɗo jeeya e muɗum qawluhu taala konngol toon ka o wi ala inna lillahi man fi lsamawati wa man fi l ard ala o wi heɗo ala ko noon inna lillahi tabitino wodani allah man fi samawati ɓen wonɓe ka asama uji wa man fi l ardi e ɓen wonɓe ka leydi homon tawaka ɗon man fi samawati wonɓe ka asamaji dow ko malaikaɓe ɓe fof maɓɓe ko allah jeeɓe wa man fil ardi ko woni wonɓe ka leydi ɓen yimɓe ɓen e jinnaji ɗin fof kadi ko kam ko allah jeeyi ala yaltoro ɗon fof no naati suratu yunus aya 66 e ka o wi ɗon kanko allah man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن عمل صالحا كلا وغلدك موئي من كلا غلدك موئي من ذكر ونكو غركو أو أنثى ماكو دبو وهو مؤمن توهم غمدني on ɗon fala nuhyiyannahu wallahi min wurnaymo hayatan gurdan tayyibatan laaɓuɗan welɗan wala najziyannahum wallahi min yoɓoyay ɓen ɗon ajrahum joddi maɓɓe ndi ñande dargal bi ahsani ko ɓuri moƴƴude ma kanu yamaluna ko ɓe golluno ko waɗi min yoɓa ɓe mi waɗa ɓe bonis andu plus ko ɓe golluno kon min yoɓa ɓe oɗo man kala wo koye suratu nahali on ɗon aya woni kanko watti 9 ko noon kadi konngol allah subahana wa taala ka o wi waliman khafa maqama rabbihi jannatan waliman khafa no wodani kala hulɗo maqama rabbihi darorde jeyɗo mo huɗi darogal yeeso allah o waɗi ko moƴƴi sabu mapagol anata o waɗu ko boni kon o daro yeeso allah noon allah tikkanamo o no wodani mo dey jannatani aljannaji ɗiɗi oɗo ko suratu arrahman o woni kanko watti aya 56 e ka allah subahana taala o wi waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yattaqi llah kala wo hulɗo allah kala on mo huli allah yaj'al lahu makhrajan waɗanaymo yaltirgal so o heeɓi ɓittede allah addanaymo ɗon solution wa yarzuquhu o arsikamo kadi min haythu la yahtasibu ka o sikkirano arsike iwranaymo oɗo kadi koye suratu talaq woni aya ɗiɗaɓo ha aya tataɓo e ka o wi kanko allah fayin e suratu talaqi fayin aya tammo on wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuh wa man yatawakkal kala wo yowitiɗo fawitiɗo alallah e hoore allah kala fawiɗo e allah kala yowiɗo e allah kala hoolorɗo allah fa huwa hasbuhu allah yonanaymo e aya ka allah subahana taala wi waman asdaqu min allahi haditha ko hombo woni gonguɗo e yewtere ɓuri allah ala waman ala gonguɗo e yewtere hewti allah waman asdaqu min allahi qila
ala gonguɗo hewtuɗo allah e konngol. wa man ahsanu min allahi hukma, ala moƴƴuɗo e ñawoore hewti allah subahana wa taala. ala man ko hombo gongi ha hewti allah ka konguɗi, ko hombo gongi ha hewti allah ka yewtere, ko hombo moƴƴi ñawoore hewti allah. oɗo man ko fuu oɗa aya ko suratul nisa e aya arano on woni. hadisan on watti aya 87 waman asdagu min allah qila on men koye suratul nisa e woni ko anko watti aya 192. waman ahsanu min allahi hukman on koye maida woni ko kanko watti aya 50. e ka o wi ɗon waman yadu maa allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. suratul muminun aya 117. waman yadu kala o nodduɗo rewduɗo ma allahi wonduɗo e allah ilahan akhara allah jogo la burhana lahu bihi o alana ɗum dalil o alana ɗum hujja fa innama hisabuhu inda rabbi, anda hasbo hoore makko nden kaka jeeyi ɗum on ɗum woni allah hasboytamo toon. e ka o wi ɗum waman yuti illaha warrasula fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. aya on ka suratul nisa'i aya 69. o wi waman yuti illaha kala wo ɗoftiɗo allahu war rasula ɗoftinelaɗo on kala wo wonɗo wo fa ulaika ɓen ɗon hara ma allazina ɓe wondi e ɓen anama allahu alayhim ɓe allah nemini min annabina e modde annabaɓe wasiddiqina e gonguɓe wa shuhada e yamɓe shahid wassalihina e moƴƴuɓe. fa hasuna moƴƴi ulaika ɓeɗo rafigan wondugol e muɗum. e ka o wi waman yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al anhar. waman yuti illaha kala wo ɗoftiɗo allah mo ɗoftike allah wa rasulahu o ɗoftike nulaɗo allah on yudkhilhu allah naadaymo jannatin aljannaji tajri no ila min tahti aley aljannaji ɗin al anharu caaɗi caangol kosan caangol juuri caangol ndiyan laaɓuɗan caangol beere. aya on ko suratul fati o woni ko kanko watti 17. e ka o wi waman yatawalla yu'adhibhu adaban alima. fayin ko aya gooto waman yatawalla kala wo huccutoɗo kadi ɗuuriɗo diina kan ɗuuri alqur'ana ɗuuri allah e nelaɗo yu'adhibuhu allah lettaymo adaban lette alima musde. kala wo wonɗo wo ɗo kadi ko am ko hunnuɗo. e ka o wi ɗon waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. النساء سورة النساء آية 125. ومن أحسن على مؤمن دينا هم مؤمن دينا هوتي ممن أسلم وانا أنجبل وجهه يسمود لله ونند الله يتلي في مفق جني الله وهو محسن تايلك ومؤمن كدي. إك الله سبحانه وتعالى وي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب أن يته عن ملة إبراهيم قاي دين النبي إبراهيم إلا من سفه نفسه سوناء جفن دهورمو دو من على هاي غوتو أنيو دين النبي إبراهيم كان سونا جفن دهورمو كومين دين دهورمو سورة البقرة آية 150 إلى غير ذلك من الآيات. يقول لنقونا دي آية جدو كمن أري من. وكذلك الأحاديث كنون كريما كوجين الله صلى الله عليه وسلم كأهول أقول تري من كقوله صلى الله عليه وسلم ونماكم مكة حديث له حديث أبو هريرة فيلي إمام البخاري إمام مسلم يالتنمو
laɗo men sallam maki yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunia, jeyɗo en on o cippoto jemma wo jemma haa ka asama aduna ɗo, fa yaqulu o inna man dha alladi yad'uni fa astajiba lahu, ko hombo woni on noddowolan mi jaabinanam. kala wo ɗo kala nodduɗo mo, man dha alladi ko hombo woni on yasaluni mono toromi fa utiyahu mi okka mo, man dha alladi ko hombo woni on yastagfiruni mono insino e an toromi yaafuye fa agfira lahu mi yaafomo. oɗo man o gollitirimo ɗo nokkeeli tati, ɗum ɗo fof ko holli ko am ko kala du'iɗo on tumati fewdo on waktu ɗon Allah jaɓay, kala toriɗo Allah Allah okkoraymo, kala insiniɗo ko Allah Allah yaafotomo. wal ahadithu allati fiha man qala kada aw man fa'ala kada falahu kada ya ummu kulla man qala. hadithaji no heewi ka nelaɗo makata man qala kada mo wi'i hunde kaari, man qala la ilaha illa allahu khalisan min qalbihi dakhala aljanna, kala wowiɗo la ilaha illa allahu tano laaɓi ka ɓernde makko o naata aljanna. man kana akhiru kalamihi min addunia la ilaha illa allahu dakhala aljanna, mo haala mum kala wo mo haala mum laati ka o sakkiti wolde ka aduna ɗo ko la ilaha illa allahu dakhala aljanna, wana noon aw faala dhalika ma waɗi ɗum ɗo. almuhim ɗum ɗo nan heewi woɗi man qala kada falahu kada, man faala kada falahu kada, haray ɗum ɗon no hunni kala waɗɗo. wa mithalu ma sifa noon ma on kadi ɓayno innon ko man e ma, o wolani en fi man on, o laɓɓini o addani en mise ka alqur'ana e ka sunna. jonno ma on kadi o jeeya e mise muɗum, mise ma tindinta wonde hunnay moftay qawluhu ta'ala ko ngolnoto ɗon ka o wi lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard, lillahi ko Allah wodani ma fi samawati konko woni ka asama'uji, andi to ko ɓen wonɓe ɗo noon ko konko woni nder tun fo, wa ma fi l ard e ko woni ka leydi ga kon fo, ko woni ka leydi ko na yimɓe ɓen tun wonno ka, si woni man fi l ard ɓen wonɓe ka leydi ɗon ko yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ko ɗum wolirte man. ɗo noon ko ma kala ko woni ka nder leydi ga fo, ko woni ka leydi ga kon no ɗuuɗi, yimɓe ɓen no ga daabeji ɗin e kulle ɗen, leɗɗe ɗen e pelle ɗen, ndiyan ɗan, caaɗi ɗin fo, ɗum ɗo fof ko Allah jeeyi. suratul bagara aya 154 no jeeya e muɗum konngol an subhanahu ko wi wama tahmilu min untha wala tada'u illa bi ilmih, ma tahmilu sowatako min untha deyel, wala tada'u ngel lelnatama, ngel jibintama, ngel rimata, illa bi ilmihi so wona e gandal Allah. ma wama tahmilu, kala wo ko sowatako ma jibina so wona e gandal Allah. ɗum ɗo kadi ma on no hunni yimɓe ɓen, jinnaji ɗin, kulle ɗen, daabeji ɗin, kala ko tawata no sowo jibina ɗum watta sina e gandal Allah. ko sortu fatiri on non aya woni, kanko watti aya 11. no jeeya e muɗum konngol ka o wi wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh, wama anfaqtum kala wo ko nafɓuɗo min shay'in e hunde fa huwa kanko Allah yukhlifuhu o lontina e ɗum ɗo. kala ko nafɓuɗo, ɗuuɗi wo, fanɗi wo, woni ko mbuuɗi, woni ko ñaamete, woni ko coñci, woni kooni wo no hunni. oɗo kadi ko surtu saba woni, kanko watti aya 39. no jeeya e muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. wama atakum rasulu, kala wo ko nulaɗo addani on, kala wo ko nulaɗo addani on, fakhuduhu ƴetteɗum, jogiteɗum,
wama nahakum anhu kala wu ko o haɗi on fantahu haɗite kala ko addani on jaɓe kala ko haɗi on acce no hunni. oɗo aya ko e suratul hashri o woni kanko watti aya jeɗɗabo. no jeeya e muɗum Allah subahana taala wi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fattagun aw fa'budun. wama arsalna min nulali min qablika ko attima min rasulin immorde e nulaɗo wo nulaɗo illa nuhi ilayhi sina men wahaya e makko men yamiramo annahu la ilaha illa ana fattagun wonde reweteɗo ala si wona amin rewelan ma hulelan. oɗo ko suratul anbiya e woni aya 25. no jeeya e muɗum ko Allah wi wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi. wama takunu alartaku an muhammad fi sha'nin e fiyake wo fiyake wama tatlu minhu min qur'anin a jangata alqur'ana ɗon wala ta'malu min amalin on gollata golle illa kunna sinamen laato alaykum e moɗon shuhudan komin tawaɓe meɗen seedi. ɗo ma ko no hunni no mofti o ko suratu yunus woni kanko watti aya 62. no jeeya e muɗum ko Allah wi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir. o wi wama lahum alanaɓe kamɓe ɓe woni e rewde ɓen allahji maɓɓe ɗin ɓe waɗi allah ɓen fihima e ɗiɗo ɗiɗi ka asama e ka leydi min shirkin kafi ɗiɗo ɓe kafida e allah toon fes. wama lahu laatanaki allah kadi o mara minhum e maɓɓe ɓe wona ɓe rewede min zahirin wallitotoɗo few. oɗo ma bimana shirko ɓen ala ko ɓe kafidi e allah reweteɓe ɓen waɗaɓe ko allah wona ɓe barkinorede wona ɓe ɗaɓɓirede kuntal haaju ɓe mara ka asama e ka leydi hunde ko ɓe kafidi e allah. allah mara kadi e hay goto e maɓɓe mo ɗaɓɓirta ballal o ɗaɓɓirta cembe. o wi fatadabbar hasihi l ayati tasko o wi tasko ɗe ayaje ɗo moƴƴi watta yila e majje ndaaroɗe moƴƴi. wama fi mana ha e ko woni e mana e majje kadi ayaje goɗɗe goo jogiiɗe tindineɗe ko ɗe tindinta kon. o wi sa waɗi ɗum e yanfatihu laka babun adimu udditantuma dambugal mawgal min abwabi fahmi nusus e dambuɗe fi famugol ɗe ƴiye nusus ji ɗin anda ko honɗum ɗe ayaje ko honno ɗe firirte honɗum ɗe firi ko honɗum aya be ko honɗum homɓe aya on concerni ko woni e yamirde kon ma ko woni haɗude kon. way ko ɗum woni ko fandaɗo ko andugol ko homɓe ɗum toɗɗi ko homɓe on toɗɗaki homɓe naati e muɗum homɓe on naata e muɗum. o addi ɗo kadi fayin oɗo fayin ko tindinta huɓutugol ngol gimɗol ɗo kangol watti 33. o wi wa misluhu lmufradu id yudafu fafham hudita rushda ma yudafu. wa misluhu no sifa kadi fayin o man wama ka tindingol moftugol almufradu inde weddinde bimana konngol tindinaygol hunde wotere id yudafu si tawi wattama e goɗɗum waɗama idafa fafham fam udita a fewnama a rushda e peewal ma yudafu andu ko honɗum wattete ko hono woni mudaf hono woni mudafu ilayhi. joni mudaf e mudafu ilayhi o mudaf koko jeeya mudafu ilayhi ko kañum jeeyi. sa inni gulamu muhammadin paykum muhammadu ɓiɗɗo docteur ko ɓiɗɗo on ko mudaf docteur ko mudafu ilayhi hombo e maɓɓe jeeyi oya ko docteur jeeyi ɓiɗɗo téléphone an hatifu muhammadin kitabu zeydin baytu aliyin masjidu rasulillahi masjidul kaaba
wano noon ko ɗum wiyete hakkunde mudaf e mudafu ileyh. en faami ɗum. joni noon o mudaf woni wattaɗo on emo o watta e mum on. haray kañum taw wona e marifa ha gayna wonta kadi ko tindinta boy. o wiyani ko faandi ɗo anna al mufrada al mudafa wonde inde ko weddi si wattama e goɗɗum ya ummu haray hunnay umumal jam'i wano buy hunnirta noon haray wonti jamu wa yastagrigu jami al ma'na moftay ma'na on fo sa inni joni ana tasaddaqtu hada ala waladi docteur mi okki ɗum ɗo ɓiɗɗo docteur haray ɓiɓɓe am ɓen fop no kafi ɗum ɗon worɓe ɓen e rewɓe ɓen fo ɓay joni ko mufrad kono woni mudaf o yastagri jami al mana haray mofti mana fof ka qawlihi ta'ala wana kongolato ɗon ka o wi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa amma bi ni'mati rabbika amma nema andi ko ni'ma ko nema kono joni ɓay wonti neman ko mudaf rabbi mudafu ilayhi wa rabbi mudafu aidan kaf mudafu ilayhi ɓay waɗamo idafa e allah woni nemaji amma nemaji jeyɗo maɗi fa haddis yewtir fi majji wowlu fi majji ta suuɗuɗi jarnumo e hoore majji duncitoraɗi kadi ka o yiɗi o yarli o koye suratu duha woni kanko woni aya 11 no e muɗum ka Allah subahana taala wi wa in tauddu nicmata allahi la tuhsuha wa in tauddu si on limi on linti on comptabilise ni'mata allahi nemaji allah ɗi andi aslan ko ni'mat ko nema goto kono ɓay woni allahi waɗama idafa allah woni nemaji la tuhsuha on wawata andude limore majji on fo koɗi jelu suratu nahali woni aya 17 ya on muɗum ɗo no hunni no mofti kulla ni'matin kala nema diniyatin woni ko nema dinayankojo aw duniyawiyatin ma ko nema adnayankojo nema diina heɓugol gandal tabutugol e julde wawugol horugol farilla e naafugol heɓugol feere hajjoygol janngugol alqur'ana hunjo ɗum ɗo fof ko nemaji peewal kulol allah nunɗal yaajugol ɓernde tawhid ɗum ɗo fof ko nemaji diina no mofti ɗum ɗo nema jeyɗoma on son linti ha linti andata ko jelu e nemaji aduna ɗin heɓugol newende ko aduna ɗo heɓa jawdi heɓa ɓiɓɓe heɓa cellal heɓa sonnaɓe heɓa laamu heɓa teddungal sifa ɗum ngaluji alinta no naati kala ɗin ɗon o wi sen limi nemaji allah ɗin en andata e nemaji allah ɗin kadi en yewtirɗi fof no mofti kala nema wa qawlihi e konngol makko a wi subhana alladi asra bi abdihi sena e wodani on royruɗo jiyaɗo makko bi abdihi abdihi obudiya on maccininagol allah no ɗuuɗi no neɗɗo maccinito allah maccininagol allah taw jaɓugol wonde ko allah tagi ɗum ko allah arsikata ɗum e maccininagol mo juulugol e horugol e hajjugol e zakkugol janngol qur'an jantagol inde allah rentagol piiji harmuɗi ɗum ɗo fof ɗum ɗo on fof ko allah subahanahu wa taala o kanko jeeyi woni no huuɓiti ɗo ko suratu isra woni ko o woni aya arana on e ka o wi ɗon tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira ey tabaraka alladi barki wodani teddugal wodani ɓural e towal e laaɓugol wodani on nazzala alfurqana cippinɗo nde sendinde gonga e fenaɗe ɗum ko alqur'ana on ala abdi hoore jiyaɗo makko on yo maccinɗinnani ɗum o maccinanimo noneje no maccininani fof ɗo kay suratu furqana aya arana on ɗum ɗo ishara tan
ɗum ɗo ko sappagol ila qiyamihi e daragol mo kanko oɗo jiyaɗo bi jamii wadaifi l ubudiyati e dendanangal fonction ji golleji maccinɗin nanagol allah ka abdu haray ɗo hande en daratoon ɗo ɗiɗo ɗi fof ɗiɗo gimɗi naata e gawadul fiqihiya no wirɗen noon law ka fuɗɗode ko ɗi concerné tigi ko ka haala arab e ka usulul fiqe ko ɓen ɗon heewi huutode ɗiɗo andugol oɗo kalima ko tadullu alal umumi aw tadullu alal khas ko tawan ka haala telen ka haala arabu wo ka usulul fiqi wo koɓe ko honɗum ɓe ɗaɓɓitata e ɗi konnguɗi ɓa joni ko onen wona yewtede ko wonanege yewtede kon be anden ko honɗum woni mana ko wonanege yewtede ko joni ta yewte ha gayna inna non min mi tawaka toon ko ɓe anda est ce que nde yewtere ɗo no concerne ma an tigiɗa tawa toon ka a tawaka toon ko honno andirta ko konnguɗi huutoraɗe ɗin e nder yewtere nde si article ji yalti article innama joni décret yalti décret on ko honɓe concerné ko inna ko fi golloɓe ɓe e ko fonctionnaire ɓen innama kala ministre kala fonctionnaire kala jangguinowo masala awa soferɓe ɓen yimɓe landa hunde kaari non min concerne min nami soferɗe nde min mi anda hay mi joɗaki ɓa volam ha joni awa kala jangguinoɓe ɓen ka université ji yo batti min mi jangguinta toon andi ko noon andorta kono sinnama kala citoyen jo ma no hana waɗede hunde kaari fof no hani wadde hunde kaari ma kala mo waɗali hunde kaari kala waɗɗo hunde kaari andi ɗo no concerne ma ɓay koye citoyen lambda wonɗa aray ankadi no concerne ma idan ko noon andi ko ɗum ɗo woni ko fanda joni Allah subahana taala no yewtude addani en waɗni en article ji mo yewtude en goɗɗum wonde o yamira en yen waɗu wonde o haɗa en wonde ko fof ko yimɓe ɓen fof o yewtata wonde o winna ko julɓe ɓen tun wonde o yewta o sappo o nelaɗo wiya nelaɗo waɗ hunde kaari mata waɗ hunde kaari ma wiru ni ma warro ni ɓe andugol est ce que si nelaɗo yewtama ara en fof en natori ndeta ene moftima ko ɗen ka en naata wona usul figi ko ɗum ɗaɓɓitanta en ko fino famiren ɗino sosuji ko ɗum woni tigui on ka raɓɓiɗi toon en toriki Allah subahana taala yo Allah faamin en dina kam faamu selluɗo arsi ken kadi goltuɗo ko faamuɗen ko o jaɓana ko onne golde kon fof wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyihi l amin wala su'ala ba'da dars ko nakira fi siyaki annafi ka no tabbi wala su'ala ba'da darsi landal ala ɓawo darsi o hande ka o qayyidu ɓe alyawm hande wa joni si min ni wala su'ala ba'da darsi landal ala ɓawo darsu mana haray hande o janngo o faɗɗi janngoɗo ha yawmal qiyama idan kono o qayyidu hande alyawma hande barakallahu fikum jazakumullahu khairan min jogui defa